دو روجا یکشنبه هزن حکومت سوریه ترمه ولاتی کرد ولید ملا موسا وک ابو حسن دهات ناس کرن لباجار شامی دیتن ترموی دیتن یعنی سه روزان اوندا ببو ولید ملا موسا جه گند سیحا یه قامشلو لگوری آگاهین کج چافگانی خودجهی گیشتن روداوه ولید نزدیکی 15 سالان لشامی شوفیری کرده بو روزا اینا در باس بوی کسی که جه خواسته بو کوی ببه جه کی جوه دمه و وندا بو پشت را اتومبیلاوی هاتو بو دیتن لی او دیار نبو بو ده همان روزه دا هاتو بو کشتن و ترمه ویجیج آلی هزن امنی و هاتا دیتن لی حتی نها سدما کشتناوی اشکره نبویا کجار قاتل جی نای ناس کرن ولید ملا موسا 57 سالی بو باوی 4 زاروکان بو دو کچ و دو کر روشاویا مادی جی نباش بو حسیب ملا موسا برای ولید ملا موسا ج گند سیحایا بچوک ج قامشلو لگل منه که حسیب برا سری وساق با رحمه خدا لی برای الولید با چاواف حادثه چی بویا لگور آگاهین و که او بربو چاوا هاتیه کشتن برای دلبخوین وقت که خود گفت تقریبا نمتجی باش گفتی سبرای ما دیسا 15 سالی شامه چکار سر وانه که شغله مالای شامه نتیجه ظروف بعد نخواش معیشت نخواش چی که کسی مملکت مگل چوش پاشانه او جی که بیکاره وانه چولی بریا روجا اینه یک مواطن حیات بجنه که علی حسکه نبی فارس عواد باش ولید الماليه تشتي باش ولید الماليه تلفون ايد كي بري جار كي دوا وفر بريا قلتين غير عيش بيركا ولید بجد به او چه تلفون بود بجد به او کسی هنايا فارسه او هاي عربي جو اسبير چم او ولاتيه ما على اساس اشجايا ازي بغير فيجا وقتي ولید چه ساعتك دو سره چن تلفون ولید دبي خارج تختيه و دچن سوال دکند بجد به ولید وی هر سوال وی هاج جر نتن تلفونا ویجد به خارج تقدیر برای انقسام کی بله دنگی تباش تلفونا ویجد به خارج حسیه بشوی اوهات بگره مال خورت ما مروف مال وادا هنا دبنا مراقبه ويكن المالتين دچنا مال وی روشتیا او سچار حواله خروشتینا روشنا خو کرنا او شونه غما وینایا سوال کند به کانی باوی حسن تبربوی دبنا بو و دست ویجی بشاشه هاتیه گریدان دست هی برینا دستی ده هيا روجادي صبح خلك حسك ابو او كاسي كنت تبيجي بيركاي او دچن العام قلنا دكن بيجا كرمته او كاسي كنت تبيجي برايته او بربو تقول خلك حسك ابويا نافيوي اكش خلك دورا حسك ابچن صالي الورد جي حياتاوي وك مواطنكي وك وادا اشكر شوت شغله او جي سروي وناس دكن حميجي ناس دكن يعني نيكي غريبه ساعات دوي نيرو او بريا يعني نبشفا نتشتك وجارك دو دي او بريا بناس بون او بريا لما خافن خويايا ابي خاطري وك خفك جير فدابون شما عجبا يعني دجمنكاري دنابرا براي تو كسكي ذهبوا وديت واحد براي من دجمنكاروي هيا والحمد لله في فتره اباغو جما صوره هبوتي ملاتي مانكاري بوهري شامي براي ماري كاربو قالك ملاتي خورا كاسيت شوير قالك بيركبون ايه نقاش بون ايه قاغت ما غزوا لازم بون ايه لم الشمل دچونا اوروبا حمجي ابراهيم قاغتي عالمي اري راسه بفريق وجي باشو بس اري كاربو ملت قالك جمالاوي جدما لي مخافن ابناء خويايا كعبي وقت بيجي طمايك اليك نتوازن ويبن هم سيراوي يعني جي الجور تحليل عمل جور ام فكرن او هفانا ويدي جي بير هنا چندك دي بير هنا هي مزان تشلويا شتي معلومات بهيك دي بير هنا محاوله كرن جو وليد وقت بيجي بشيرن ودعوه فراش خدي وليد بكج ما بكن انه بيجي خويا وليد كرك ناس كريا وليد مقاومه فكريا ودبخ ودايا الجور فينا جو مد عربيه ديتي سيارة ينادى خويا قال لي كيف تشيبونا ووليد اجلس شو وليد شونا فشاتنا روكي روجادي حتى بشتيابي هاتيه قرتن لدان خواريا نوكا اعتراف كريا وبريا نوكا جنازه وليد معنيه وابريدايا
ساعتك دودي وجنازي بجيمات كسكي قرتي هيا او ادبيجم دنگت خوش نگامه قرتي او كسي هيا او بجنه او فارس عواد او قرتيا ما او تهماتيا واعتراف كريا او نان هالجمع من العامه وبهيفيا ما ام توازن جو اف وينا ابراهيم نتشولو انه اف حكومته انو وحق ما حق ابراهيم وينا ابراهيم جفاك كسي هلا بستيني جبرجو اب نجارك قريب ايرو ابراهيم بري ابراهيم جيبون وفيش ابراهيم جي قالك تشيد بن ام تحسن روج بروج ابتشتي هزيدت بن قافاغو اف حكومته ما سر نسكني براسي روش قلقي خرابه كستي محوري هري شامي شاماغو جهه ام دچون نخوشی ما برای خدای زاروتی ما دن خوندنه شام ما برای ام چنا شانه ام تین ملت ما فقیره شغل چنوتين لما خافن قولوا به ايرو قلت رب زحمتك هري شامي ام خوازين قولوا حكومتها انا حق ابراهيم ذاك سي انا قضاءك عادل بيشلو قانون دولتي توازي ام توازن حقيمه حق ابراهيم ذاك سي ابيستاندو دا جارك دن براسري وصابه هون دبيجن كجر قاتل هاتيه قرتن وهوني براي خول جند فاشيرن يعني دلبقين دنجيتا خوشنا هاتمه باش باشا قالك سباس حسيب ملا موسى براي وليد ملا موسى كل شامي هاتبو كشتن جو جند سيحا يا بتشوك جقامشلو چار خورتين كرت گوبری 13 یعنی 12 روزان لشامی هاتو بونه گرتن سربست هاتنه بردان کسین که سربست هاتنه بردان عبدالعزیز دجوار حج علی رمضان سلیمان حسین دیار عمر و احمد فرحان حتی نها نسد ما گرتن وان نجی چما هاتنه گرتن دیار نبویه 25 حزیران 2025 پیوندی بوان را بوان لگل وان خورتان قطب بو ادی نهاتو بو دیار کردن کال کدرینه پشترش کرده بو کج آلی هزین امنیین حکومت سوریه و هاتنه گرتن ایرو سربست هاتنه بردان احمد حسن سروک انا کسی لعفرینه جرو داویرا گوت روش عفرینه هیدی باش تبا لهینجی روش سدی صد نورمال نبویه یعنی آسایی نبویه هر وها اشکره کرد که هری که دست کردن عفرینه ده زندان عفرینه ده و ده زندان گلک باجارین دندانه لعفرینه هاتو بنا گرتن پرانی اگرتیان بسوجه که پیواندی آوان بر ریببری خسر هبوی هاتنه گرتن کردن کل سینور عفرینه هاتنه گرتن نه لکدری گرتینه لعفرینه نه لزندان عفرینه لزندان راجونه البلبلینه للراعینه لمارعن والعزازه قرتينا لخلق عفرينينا احمد حسن دبيجان نها دستلات يكم لنافا باجار عفريني وهريم عفريني حكومه سوريا ليه هينجي هناك جروبين تشاكدار دستلاتارن وبالسري خب رياران ددن لغوري قوتنا وين هاج السدي بيست عربين هاوردال عفريني مانا برپرسی انا کسی دیار کرد کل ناحیه شیه گروپین چکدار دستانین سر بهتری پنجی مالین کردان و ناخوازن جوان مالان درکوین احمد حسن گوت خانی هاتنه والا کرن لی او گروپ نادن کردان نادن خودین وان جبو کجوان مالان درکوین جو خودین وان مالان 1000-2000 دلار دخوازن امریکا تماشاوان هجا جبهه النصره كوبشرا نافي خوكرا هيئه تحرير الشام هتشه جليستا ريك خستني تروريست خست بنيرن ده سالا 2012 ده اف هيئه تحرير الشام يا جبهه النصره ويدمي كوريك خستنا كاسلامي يا تندرو يا جهاديه جاليه ابو محمد الجولاني نها سروك سوريا احمد الشرعبه هاتبو افاكرن بشي القاعده بول سوريا امريكا جبهه النصره سال 2012 وكان ريك خستنا كتروريست بناف كربو إيرو أمريكا أو ريك خستن يعني جبهة النصرة جاليستا ريك خستنين تروريست درخست أف بريارجي بريا بإمزايا وزير درف ي أمريكا هاتيا درخستن 23 ماه درباسبوية هون سر
اکران روداوی جی دبینن اف بریارا امریکایا کو ادی هيئه تحرير الشام يعني جبهه النصره وككون دبينن نا ريك خسنا كتروريستا ماركو روبيو وزير درويه امريكا روجا 23 مها درباس بوي 2025 يعني مها ششان اف بريار درخست بو